Pogled sa vrha brda zapuči, puca na Užice. Odavde se grad Užice vidi kao na dlanu. Ovo je nezaboravan i neponovljiv pogled na grad, jedinstveno mesto u Srbiji. Kamena tvrđava, koja se još i naziva Stari grad, podignuta je u drugoj polovini 14. veka. Podignuta je od strane dinastije Vojinović sa namerom da bude sedište ove vlastelinske porodice. Čuvena trasa voza sa parnom lokomotivom takozvanog Ćire sa 14 tunela na deonici od 10 km probijena je 1925. godine. Kanjon reke Cetinje, spektakularan i senzacionalan pogled, ostavlja bez daha. Fontana, hoću reći vodopad, visok 18 metara. Nalazi se na par kilometara od centra Užica. Ovaj veličanstveni prizor upotpunjuje jesenja idila. U srednjovekovnom manastiru Rujno, dok su Turci osvajači harali Srbijom, odštampana je prva knjiga na ovim prostorima poznata kao Rujansko četvoro